Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Perezida Samia yarahiye gukomeza gutegeka igihugu umuhango wabereye mu muhezo mu kigo cya gisirikare cya Dodoma. Abaturage bakurikira kuri televiziyo na radio y'igihugu. Mu bisanzwe rero ry'umukuru w'igihugu ryabaga muri stade nini rikitabirwa n'abantu ibihumbi. Ariko ubu siko byagenze kuko uyu muhango wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu kandi abaturage ntibemerewe kuwitabira. Abemerewe kuwitabira n'abayobozi bakuru, abadiplomate, n'intumwa z'amahanga mu gihe umutekano wari wakajijwe cyane kugira ngo hirindwe icyahungabanya umutekano. Byari byabanje gutangazwa na televiziyo y'igihugu ku cyumweru nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 aho abaturage batishimiye amatora y'umukuru w'igihugu. Abo bigaragambyaga basabaga ko amatora asubirwamo kuko bamwe mu banyapolitiki barwanya ubutegetsi barimo Tunduriso mu ishyaka Chadema batemerewe kwiyamamaza muri ayo matora. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ishyaka Chadema ryatangaje ko abantu barenga 800 bari bamaze gupfira mu myigaragambyo. Mu gihe yavuze ko bapfuye bagera ku 10. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Samia yatsinze amatora n'amajwi 97.6%. Abakandida 16 basigaye bagabana amajwi atageze kuri 3%. Ibi byakuriye impaka n'amagambo akomeye ya Chadema yamaganye ibyavuye mu matora. Kuva imyigaragambyo yatangira internet yarahagaritswe, abantu muri Dar es Salaam basabwa kuguma mu ngo zabo kuva nimugoroba kugeza mu gitondo, ndetse amashuri arafungwa kugeza ubuzima busanzwe niburagaruka. Umutekano urakomeje gukazwa muri Tanzania, abashinzwe umutekano bagaragara bambaye imyenda ibahisha amasura mu rwego rwo gukumira imyigaragambyo mishya. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abashyitsi bake cyane bitandukanye nuko byajyaga bigenda. Umukuru w'igihugu yarahiye muri stade. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yageze mu mujyi wa Dar es Salaam mu gitondo cyo kuwa mbere, aho yitabiriwe ibyo kurahiza Samia wongeye gutorerwa manda ya kabiri. Nkuko byatangajwe n'ibiro bya Perezida w'undi mu itangazo ryasohotse kuwa mbere, uruzinduko rugamije gushimangira ubucuti n'imikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Amatora yabaye tariki 29 ukwezi kwa 10 yasize Samia yegukanye intsinzi n'amajwi 98%, anasiga imvururu zagaragaye mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, aho barwanya ubutegetsi bwe bashinje komisiyo y'amatora kutubahiriza amahame y'ubwisanzure n'ubutabera. Ibirori byo kurahira biteganyijwe ko biri bwitabirwe n'abayobozi batandukanye mu karere barimo n'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yitabiriye ibirori nk'ikimenyetso cy'ubufatanye hagati ya Bujumbura na Dodoma ndetse nk'uburyo bwo gushimangira amahoro n'ubufatanye mu karere. Perezida Samia wungirije Magufuli Pombe kugeza 2021 yabaye umugore wa mbere uyoboye Tanzania. Yiyemeje gukomeza politiki ivuguruye, kwimakaza uburinganire n'iterambere rishingiye ku bufatanye mpuzamahanga. Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Banditswe mu muzabikorwa rya F7 Koloneli Nanga yabwiye Perezida Kongo Felix Tshisekedi Chilombo ko niba yumva ari umugabo yazaga afungura ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma, amwibutsa ko ubutegetsi bwe nta bubasha na buke bugifiteho. Koloneli Nanga bigarutse mu butumwa bwo kuri X ku cyumweru, ashimangira ko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gufungura ikibuga cy'indege bitagizwemo na F7. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya wavuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa vuba ku itegeko ry'abayobozi ba Kongo kandi kizakoreshwa indege zitwara imfashanyo zajya zikora ku manywa gusa. Izi mpaka z'urudaca zayutse nyuma y'ijambo rya Perezida w'Amerika w'Ubufaransa uvuze ko icyo kibuga kigomba gufungurwa kugira ngo gikoreshwe indege z'ubutabazi gusa. Koloneli Nanga wa F7 igenzura iki kibuga ku mpera za Mutarama uyu mwaka yavuze ko bitangaje kubona Tshisekedi yirirwa mu mahanga asabira abaturage ubutabazi, nyamara ubu barasaba amabombe buri munsi. Yasobanuye ko itegeko rya Perezida Tshisekedi yategetse ko mu banya afungiranwa amafaranga y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bikakaye bifatwa nk'ibihano byagenewe abaswahili yita ko ari abanyamahanga. Ati ni nkaho Chilombo yabonye cyangwa se yibutse ko muri Kivu hatuye abakongomani, ni nkaho yahise abagirira impuhwe. Ariko mu cyumweru gishize yakomeje kohereza indege za Sukhoi na drone ngo zibarimbure. Nanga yavuze ko umutekano kuri ubu hungabanywa n'ibitero bya drone bigabwa utitse n'ingabo za leta ya Kongo, bigahitana ubuzima bw'abantu, bigasenya ibikorwa remezo ndetse bikanangiza indege z'ubutabazi zitwara imfashanyo. Ati kuva mu mezi 6 ashize yafungiranye imyembwe mu buryo bwuzuye ku buryo abakongomani babo bapfa buri munsi kubera kuri umunyu, amasabune n'imiti n'ibindi. Yavuze ko iki gihe bafashe umwanzuro ku munota wa nyuma akabona ko agomba gutabariza abaturage bo muri Kivu, yagomba gufungura amabanki, akemeza ko abantu n'ibintu bishobora kugenda mu bwisanzure. Atabaswahili nta muco wo kwishingikiriza ku bandi bafite, n'abakozi babo ku musaruro w'akazi kabo n'umwete wabo, bafite umuco w'ubwigenge no kuzuza inshingano zabo. F7 yavuze ko gufungura ikigo cy'indege cya Goma bisaba ibiganiro n'ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba, kandi ibi biganiro birimo gukorwa ido. Aha niyo Nanga yagize ati kuri Chilombo niba uri umugabo ngwino nta F7 ufungura ikigo cy'indege cya Goma. Abarwanyi bavuga ko Ubufaransa budashobora gufungura icyo kibuga cy'indege kandi ko bataratumye mu biganiro byo kugifungura bigoye ko icyo cyifuzo cyashyirwa mu bikorwa. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwishingikirije ku mahanga bwo buvuga ko nta kizabuza ikibuga cy'indege gufungurwa kuko ngo Perezida Tshisekedi yabyemereje na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ndetse na Nyasimbe wa Togo. F7 isaba amahanga kutagwa umutego w'imiryango itanga imfashanyo ivuga ko irimo guharanira inyungu z'ubutabazi, kandi rero yatumye imitwe yitwaza intwaro irushaho kugira imbaraga harimo na FDLR. Hagati ariko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo
yashinje mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame gushaka komeka urasirazuba bw'igihugu cye ku Rwanda. Jedi yabitangarije Karere mu Misiri ubwo ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo yaganiraga n'abanyekongo muri kiriya gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Perezidansi ya Kongo yasubiyemo Jedi avuga ko imigambi ya Perezida Kagame ari intambara n'ubushotoranyi, ngo cyagamije no gutanya igihugu cyacu no gufata cyangwa se kwiyomekaho igice cy'urasirazuba bwacu gifite ubutaka bukungaye ku mutungo kamere kandi bwera cyane. Jedi waganiraga n'abari mu banyeshuri b'abanyekongo biga mu Misiri, abacuruzi, abakomoka ndetse n'abasirikare boherejwe mu myitozo, yanibanze cyane ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze kuri gahunda z'ibiganiro bitandukanye igihugu cye kirimo mu rwego rwo kubona amahoro, zirimo nk'ibya Nairobi, Rwanda, Washington na Doha. Jedi yagaragaje ko yababajwe no kubiganiro bya Rwanda bya 2024 byarananiwe gutanga umusaruro ku mpamvu yise ko yaturutse kuri Perezida Kagame utaritabira inama bagomba guhuramo mu kuboza ko umwaka ushize. Uyu mugabo icyakora yavuze ko Kinshasa ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gikemuke biciye mu nzira za diplomasi. Yavuze ko mu byo Kinshasa yashoboye kugeraho harimo gutuma umuryango mpuzamahanga ugerageza gufatira u Rwanda ibihano. Yungamo ko ibiganiro bya Doha leta ye irimo na M23 bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Perezida wa Kongo Kinshasa yemeje ko ari gahunda y'uko mu minsi iri imbere we na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bazahura na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jedi waganiraga n'abanyeshuri b'abanyekongo biga mu Misiri, abacuruzi, abakorana ndetse n'abasirikare boherejwe ku myitozo, yibanze kuri gahunda y'ibiganiro igihugu cye kimaze iminsi kirana n'umutwe wa M23 ndetse n'u Rwanda bamaze amezi 4 barasinya amasezerano y'amahoro. Yavuze ko nk'ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23 bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Yavuze kandi ko usibye ibiganiro we na Perezida Kagame bateganya guhura kwa Perezida Trump mu rwego rwo gusohoza burundu amasezerano Doha ndetse n'ayo Washington. Ati mu y'ibyo byose nibwo Washington itegereje irangizwa ry'ayo masezerano izahamagaza Perezida w'u Rwanda nanjye kugira ngo tujye kwicarana na Perezida Donald Trump mu rwego rwo gusohoza burundu amasezerano yombi ayidoha n'ayo Washington. Amakuru avuga ko tariki ya 13 Ugushyingo ariko Perezida Kagame w'u Rwanda na Jedi wa Kongo bazahurira i Washington. Mbere y'uyu muhuro muri iki cyumweru leta ya Kongo na M23 bagomba kubanza gushyira umukono ku mahame biganisha ku masezerano azasinywa mu byiciro bitanu. Kinshasa kandi byitezwe ko muri iki cyumweru izasinya n'amasezerano n'u Rwanda yongera kuya amahoro ibihugu byombi byasinye mu kwezi kwa gatandatu. Hanyuma ariko kandi mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe imirimo y'imbere mu gihugu ndetse n'umutekano mu mpera z'icyumweru gishize rivuga ko amashyaka 12 atavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa agomba gufungwa. Ikirego gisabira amashyaka guseswa cyamaze kugizwe mu rukiko rw'ikirenga rushinzwe imanza z'imiyoborere hagamije gusaba iseswa ry'ayo mashyaka ku buryo bwa burundu nk'uko bivugwa na Radio Kapi. Ibi bitangajwe muri kubiri y'ayo mashyaka 12 atavuga n'ubutegetsi ihagaritswe mu gihugu hose. Radio Kapi yavuze ko ku rutonde rw'ayo mashyaka hariho PPRD rya Kabila, RDG rya Matata Ponyo ndetse na Piste pour Emergence rya Seti 10. Nk'uko bisobanurwa muri iryo tangazo mu mashyaka ashinjwa kwica amahame agena gushimangira ubumwe bw'igihugu no kurengera ubusugire bwa leta ya Kongo nk'uko biteganywa n'amategeko agenga imikorere n'imitegurire y'amashyaka ya politiki. Umujyanama Paul Kabwe wo mu biro bya Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe imirimo y'imbere mu gihugu yavuze ati amategeko abuza amashyaka ya politiki kugira ibikorwa bifite isura ya gisirikare cyangwa se ya paramilitaire. Ingingo ya 6 mu buryo bweruye ko bene ibyo bikorwa bihanishwa iseswa ry'ishyaka. Yongeraho kandi ko mu gitabo cy'amategeko hano ya Kongo cyane cyane ingingo y'ijana rimwe kugeza mu 184 ribuzanye imikoranire y'umuntu wese wakatiwe igihano ku cyaha cyo kugambanira igihugu. Ihagarikwa ry'ayo mashyaka ry'agateganyo riteganyijwe kumara iminsi 15 mu gihe gitegerejwe icyemezo cy'urukiko rufite ububasha. Ku ruhande rw'ubutegetsi bavuga ko iseswa ry'ayo mashyaka ari ryo rishobora kuba umwanzuro wa nyuma mu gihe ibyo bashinjwa baramuka babemejwe n'urukiko. Icyo cyemezo kikimara gutangazwa cyahise gitera impaka n'amagambo akomeye cyamagana. Ihuriro Sovora RDC rigizwe n'abanyapolitiki batandukanye barwanya ubutegetsi ryavuze ko ari igikorwa cy'intambara gishyiriweho kurwanya ubwigenge bwa politiki, ihame ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwisanzure bwo kwishyira hamwe. Impuzamashyaka aramukaho yamaganye icyo cyemezo, yavuze ko ari igikorwa gikomeye cyo gusenya demokarasi. Umuvugizi wa Prince Penge yavuze ati mu gihe dusatira amatora rusange mu mwaka 2028 guhagarika imirimo y'amashyaka no gukoresha nabo ububasha, Kongo iri mu bihe bikomeye, dukeneye gukorana, dukeneye ubumwe bw'abanyagihugu n'ibiganiro bishingiye ku bwumvikane. Yakomeje ashinja ubutegetsi buriho kugwa mu mutego w'imikorere nk'iyigihe cya Kabila, avuga ko atawemye kuyirwanya afatanije n'ishyaka UDPS. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umuryango Pariseme wita ku bikorwa bigamije kurwanya ruswa n'akarengane wasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gukemura ibibazo byugarije Burundi aho kubiharira Imana. Perezida Ndayishimiye utegeka Burundi kuva muri Kamena mu myaka 5 ishize yumvikanye kenshi avuga ko Imana ikunda igihugu cyabo kandi kuzakibura mu rugendo rw'iterambere inakemura ibibazo bicyugarije. Bigaragara ko ari wo murongo ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi rigenderaho, kuko na Pierre Nkurunziza iki gihugu kuva 2005 yakunda kugaragaza ko Imana ikunda Burundi kurusha ibindi bihugu akaneragiza ibibazo byabwo. Umuyobozi wa Pariseme Faustin Ndikumana yibukije Perezida Ndayishimiye ko Burundi bamutoye kugira ngo akemure ibibazo bibugarije byo kuvuga ko Imana izabikemura bidafite ishingiro. Ati guhungira mu bintu by'Imana, Imana izatuzanira ibisubizo. Ikunda Burundi, Imana ikunda ibihugu byose.
bagutoye kugira ngo ushake ibisubizo by'ibibazo by'abarundi ntibaruhije, ntituba twagutoye ngo usabe Imana iba ari ibikora mu mwanya wawe. Imana yaduhaye ubwenge twese, nawe yarabuguhaye, iri kureba icyo uri kubukoza. Ni ku Mana yagaragaje ko Burundi bwugarijwe n'ibibazo by'iterambere mu buryo butandukanye, kandi ko ibyo bigaragazwa n'ibimenyetso birimo ibikorwa remezo by'ingenzi bititaweho. Mu gihe abayobozi bubaka amagorofa bagura n'imodoka zihenze, ati igihugu ubona ko ubuyobozi bwamunzwe no kunyereza umutungo, uzabona inyubako nini z'abayobozi n'imodoka nziza z'amavewiti. Ugiye ku bikorwa remezo by'igihugu, ureba amatara, amazi, imihanda, ibiraro, inzu za leta, za kaminuza, ibiro bishaje, ukabona imodoka zikaze, vewiti zinyuranaho, amagorofa, ibibanza. Tariki 23 Ukwakira, Perezida Ndayishimiye yatangarije abaturage ko ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli cyari kimaze imyaka myinshi cyakemutse. Ategeka abafite sitasiyo kujya kubigura muri sosiyete y'igihugu ibishinzwe yitwa Sopebu. Tubwira mu sitasiyo ngo mufate igitoro, ngo nta mafaranga dufite. Mbwira umuntu wubatse sitasiyo utagira amafaranga kubera ko bari barakigize urucuruzi rw'ubujura, ubu barababaye. Ni ku Mana yagaragaje ko nubwo Ndayishimiye yavuze ko igitoro cyuzuye, bigaragara ko igihari kidahagije, kuko abafite imodoka baracyasabwa gusimburana kuri za sitasiyo hashingiye kuri nimero zazo. Ati icyo gitoro cyuzuye tugasubira ku maplake yo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu ni icyahe? Njye ku imodoka yanjye mwesha ngo kuwa gatanu, kuwa kane ngo igitoro kiruzuye. Oya, icyanze kiranze. Kuva mwaka ushize Perezida Ndayishimiye yavuze ko Burundi bubitsa amabuye y'agaciro menshi, kandi ko nibutangira kuyacukura buzajya ku rutonde rw'ibihugu bikize nabwo bujye butanga inkunga. Mu kwezi gushize umukuru w'igihugu yohereje ibyiciro bibiri bya toni z'amabuye y'agaciro zirenga 400, asobanura ko amafaranga azavamo azakemura ikibazo cy'ibura ry'amadolari mu Burundi n'ibindi bibazo birimo by'ibikomoka kuri peteroli. Ni ku Mana yagaragaje ko niba Perezida Ndayishimiye yaravugishije ukuri, akwiye kugaragaza amafaranga aya mabuye y'agaciro yinjije n'ibibazo agiye gukemura. Nabone ngo bitabaye ibyo ntabwo byaba bitandukanye no mu myaka yashize, aho amafaranga yose yinjijwe n'uyu mutungo yaburiye irengero. Ati none amabuye y'agaciro ntahora agenda, erega si igihuha, twebwe turera umusaruro bizana, umusaruro w'amabuye y'agaciro. Leta y'u Burundi yari yateganyije ko amabuye y'agaciro azinjije igihugu miliyari 23 z'amafaranga y'u Burundi mu mwaka ushize. Gusa ubugenzuzi bwakozwe bwagaragaje ko nta n'igiceri cyinjiye mu kigega cy'igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika baratwanyeshuri barenga 100 mu ishuri ribanza rya Kajumba mu karere ka Dunga muri Uganda, bajyanye no kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga, bahabwa imiti ivura igicuri aho guhabwa ivura inzoka nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuzima mu karere ka Ntungamo. Abana bahawe ibinini bya phenobarbital bisanzwe bikoresha mu kuvura indwara y'igicuri no gufasha abarwayi kubona ibitotsi aho guhabwa rubendazole, imiti isanzwe ikoreshwa mu kuvura inzoka. Byibura abana 44 bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu karere, abandi bakomeza kuvurirwa hafi y'aho byabereye. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Ntungamo, Dr. Amoni Bahati, yavuze ko ibyabaye ubwo leta ari muri gahunda yo gutanga imiti y'inzoka mu mashuri. Ati mu gikorwa cyo gutanga imiti y'inzoka cyabereye mu ishuri rya Kajumba, itsinda ry'abashinzwe gukingira ryakoresheje ibinini bya phenobarbital aho gukoresha rubendazole. Abana barenga 100 bataye ubwenge. Dr. Bahati yasobanuye ko amakosa yabaye ubwo itsinda ry'abaganga ryafataga agasanduku karimo phenobarbital bakeka ko harimo rubendazole, kuko imiti yo kwirinda inzoka yari yashize mu bubiko. Fidelis Kiza, umuyobozi w'akarere ka Ntungamo, yavuze ko ikihutirwa cyari kwita ku buzima bw'abana mbere yo gutangira iperereza ryimitse ku byabaye. Phenobarbital izwi kandi nka phenobarbital ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri cyangwa se gusinziriza abarwayi. Si umuti w'inzoka, kandi ku bana bato ushobora gutera gucika intege, gusinzira cyane cyangwa se guhagarika guhumeka. Hanyuma abaharanira uburenganzira bwa muri Uganda bagaragarije leta impungenge z'uko nyuma y'amatora ya perezida mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, abaturage bashobora guhura n'inzara igihe umutungo wa leta wakoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza gusa. Umuyobozi w'imiryango Rights Alliance yavuze ko nyuma y'amatora rusange muri Uganda buri gihe akurikirwa n'inzara, ngo abantu bakwiye kwitega mu yari imbere ko n'abantu bazicira isazi mu jisho. Muri 2017 abanya-Uganda 10 barashonje, abarenga miliyoni n'igice byavuga ko bashoboraga kugwa umudari kubera inzara. Byavuze ko byatewe n'imvura itaraguye neza, ariko bandi bahamya ko ari ingaruka zo gusesagura mu bikorwa by'amatora. Imiryango imwe ivuga ko ibikorwa by'amatora bihabwa amafaranga akavugana nyamara inzego z'ubuhinzi n'izindi zifitiye rubanda akamaro zikirengagizwa. Akaba ari impamvu nyuma y'amatora muri Uganda abaturage benshi bahura n'inzara. Banki y'Isi ivuga ko amatora yo mu kwa mbere umwaka utaha muri Uganda azajya kugira igihugu cyageze kuri 52% by'ideni ry'umusaruro mbumbe w'igihugu, biteye inkeke ko rubanda rusanzwe rufite amaboko magufi ruzicwa n'inyagwa y'inzara.